A passion for empowering others has inspired Postmasburg entrepreneur Anna Maria Witbooi to help local residents take the wheel with confidence through Andrea Driving Academy. Ek is Anna Witbooi. Ek is van Postmasburg en ek het my besigheid begin in 2024 September maand. Ek het die besigheid geregistreer vroeër in die jaar en toe begin ek my besigheid my driving school Andrea Driving Academy op September 2024. Established in 2024, the Academy equips learner drivers with the knowledge and practical skills needed to become safe, responsible motorists. From learner's license preparation and practical driving lessons to defensive driving techniques and license test bookings, Andrea Driving Academy supports clients every step of the way. Ek het baie jare by ander driving schools gewerk in die verlede en so het ek my liefde vir die bestuurskool ontwikkel en ek het baie ondervinding opgetel waar ek begin het by learnersklasse en het ek later self die opleiding gegee en dis hoe ek vandag die geleentheid het om op my eie voete te kan staan en ek is baie dankbaar vir dit wat ek bereik het sover. Although transporting learners to testing centers remains one of the Academy's biggest challenges, Anna remains committed to helping every client achieve their goal of obtaining a driver's license. The business has also received a boost after relocating from Postine to stall number 13 opposite Spa, following the successful allocation of a trading stall by the Tsatsebani local municipality. Die grootste uitdaging wat ons by Andrea Driving Academy het is die uitpassering van ons kliënte om hulle bestuurderslisensie te kan bekom. Maar ons verstaan dat die munisipaliteit ook ander uitdagings het en ons het volle begrip vir dit. So nou gaan ek maar uit die dorp uit en dan kyk ek maar waar kry ek uitpasserings datums van my kliënte. Ek maak maar die beste van dit. The new location has improved accessibility and increased visibility within the community. Ek het eers van die huis af gewerk en dit was nogal ongemaklik want nie almal het vervoer of transport om tot by my te gaan nie en toe het ek gehoor van die stalletjies, ek het mos nog gesien en ek het gaan aanklop by die munisipaliteit om uit te vind hoe kan ek aansoek doen vir die stalletjie en die span by die munisipaliteit Simo en haar medewerker, hulle het vir my baie mooi gehelp en laat ek nou hier is en ek is baie bly vir die geleentheid om in die dorp te kan wees en my kantoor in die oggende oop te kan maak en my kliënte 'n diens te kan lewer aan die gemeenskap. Anna has thanked the municipality's LED officer, Simozana Madala, and her colleagues for their support during the application process. Andrea Driving Academy is baie bly vir die geleentheid wat die Tsatsebani munisipaliteit vir ons gegee het om op hierdie platform en van hier af kan dit net beter gaan in die toekoms met Andrea Driving Academy. Dankie. Today, Andrea Driving Academy is doing more than teaching people to drive. It's creating opportunities,
improving road safety, and helping local residents unlock new employment opportunities, one successful driver at a time.